अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टाठो बच्चो 8वीं जमात हंदिस यथ क्लासस मन तुह वथ वंज खैर मकदम। तुह कड़ियो पन कशर किताब नेबर तो अजकिस सबकुक उनवान यु जन अस आज परन रेय। रेय सबक यह अफसान युस अख्तर मोहिद्दीन साहबन लिखमुत। टाठो बच्चो सबक शुरू करने ब्रोट वन बह तुह अफसानस मुतलिक छोट जान ज अफसान क्या गो। अफसान तथ अदबी सिनफ वनान यथ मज कथ मखसर पट वन आमच। अत तख्लीकी अदब किस खानदान सत करीबी वाट। बाकी अदबी सिनफन हंद पट अफसानस मज जिंदगी हंद मुख्तलिफ पहलू व्यसनावन यिवान। युहुंद मुदा तो मकसद मसैलन हुंद हल छुन आसान बल्कि यम दुनिया तो जिंदगी हंदिस लोह लंगरस दरपेश मुश्किलातन हंज निशानदही करान तो अत कुन तवज्जो ते फिरान। अफसानस तख्लीक करने पन क्या उसूल। अत मज गछ मौजू प्लाट तो किरदार बेहतर आसन। गोड गोड ओस झूठ अफसान लेखनुक रिवाज यथ मज वारियाह वाकात तो मौजू शामिल आसान। ताहम रूद न यह सिलसिल कायम बल्कि आय अत रुझानस मज तब्दीली तो मखसर अफसानस लोग चले जाओ यथ मज किरदार कम आसान तो जदीद अफसानस मज छरा यानी सिर्फ अख मरकजी किरदार आसान। टाठो बच्चो अमे पत तुह सबकस पथ किन अफसानस मुतलिक जान दित मे वोन यह तमे अलाव सो परो इंशाअल्लाह रहमान। टाठो बच्चो सबकस ब्रोह कन लफ्ज दित वलियो तिमन लफ्जन हंदिस मानियस पे त्रो गोड नजर। अमे ब्रोट अगर तुम चलने पे गोडनिच लट आमुत यह चैनल करियो सब्सक्राइब तो बे करियो पन्न क्लासमेटन सत शेयर। अमे अलाव यह सोरी यम सारी क्लास फेसबुक पेजस पे अवेलेबल आसान यथ जन नाव कश्मीरी क्लासेस बाय ishfaq मaqbool। यमिच लिंक जन यम चैनल हंदिस डिस्क्रिप्शनस मज दित छ। युस टाठो बच्चो गोडनुक लफ्ज सह बुबराय। बुबर वथन यानी पानी की बुलबुले यम तिम बुबल वथान रूद पेवान अक्सर आस तुह वुचमुत तिम बुबर वथन वथनिक पट नन नेरन। सोंतस मज पोश बुबराय नेरान यानी वारिया यकजश नेरान बल्कस मज। टाठो बच्चो यह कथ तस थावन लायक कि तुहद सबक किस आखरस पे लफ्जन माने दित यमो मज कह लफ्ज तिमन सत रलान तो सह माने ठीक तो यह माने यानी अकिस लफ्जस वारिया माने। बहु किताब नेबर यम माने वनान तो सह कर पत यथ सत ऐड तिम परो इंशाअल्लाह रहमान। दयिम लफ्ज दिवई। दिवयुक मतलब टाठो बच्चो मल या कुन जशन या कुन आस्थानस कशर पे बोड़ दह आसान तत लगान पत मल इथे पे वन बह अमुक माने दिवई। दिवई कंसी देवी या देवता सिंध ब्रांज कुन अस्थापनस या तीर्थस पे लोगमुत मल। ठीक है टाठो बच्चो। त्रेयिम लफ्ज शहजाज। टाठो बच्चो योतानत म्यान यम सबक पर्नुक ताल्लुक यह लफ्ज कुन जाए सबकस मज इस्तेमाल सपदमुत कि यह मिसप्रिंट यह शहजाद। शहजाद गई शहजाद सज प्रिंस तम सज फीमेल यानी कि मुजक्कर मोनस तम सह प्रिंसेस शहजाद। टाठो बच्चो अम पत लफ्ज सह द्रमन कोट तुह आ सारे वारकार आंगनस पन्नस मज लकट मकट पार्क हना तो तथ मज द्रमुन आसान लोगमुत सह कानजदार घास युस खुशक जमीनस पेठमिस तहस मज मूल तो नल वहरावान यथ जन द्रमन कानज त वनान। अम पत किताब पे अत लिखित माने। टाठो बच्चो अम पत लफ्ज सह मिजराब। मिजराब गो सेतार वायनुक नम या वनो साजिश लाई। अरूज। अरूज गो थजर कमाल या बजर। कार्ड।
گوٚو زیٹھُن یا تھکنہٕ پتہٕ بدنس واش کڑُن یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ صبحٲے تھوٚد چھُو وۄتھان پتہٕ چھُو نرِ زٕ تُلان تھوٚد تہٕ پتہٕ چھُو کڑان واش سۄنہٕ ہٲرۍ گوٚو سۄنہٕ رنگ یتھ سۄنہٕ گِلٹ آسہِ کٔرِتھ ٹاٹھیو بچو بہٕ پرٕ یہِ تُہۍ تھٲیِو ظۄن سونتہٕ روٗدٕ ییٚلہِ پوٚتھُر نرمیو تہٕ رین لٔج بُبراے صبحُک وق اوس تہٕ سۄنہٕ ہٲرۍ تاپہٕ زٕژن تل ٲسۍ نیٖلۍ کاژ ہی پنہٕ ؤتھٕر نپہٕ نپہٕ کران کُلہِ تلہٕ کہِ آلِچہِ ریٚیہِ آسہٕ تِتھٕ کٔنۍ نیران زن تہِ دِوے ٲس اجہِ آسہٕ بجہِ تہٕ بسیار آسہٕ نِچہِ بجہِ آسہٕ ویچھِ تِم آسہٕ سفید پکھٕ کٔرِتھ زن تہِ کوٚتام سٲلس درامژٕ تِم آسہٕ گوٚبۍ گوٚبۍ پٲرۍ گوٚو قدم تراوُن ٹھہراو کٔرۍ کٔرۍ وُڈنہِ سنبھالان تہٕ مٔنزۍ مٔنزۍ کاڈ کڑان زن آسہٕ پننہِ آسنُک جشنہٕ مناوان ٹاٹھیو بچو دپان ییٚلہِ تہِ سونتُک روٗد پیوٚو امہِ سۭتۍ گوٚو پوٚتھُر یُس چھُ سُہ نرم گوٚو سُہ امہِ سۭتۍ تہٕ ریٚیَن لٔج بُبراے یعنی ریٚیہِ درٛایہِ آلہِ منٛزٕ نٮ۪بر یِکوٹہٕ تہٕ صبحُک وقت ہسا اوس تہٕ سۄنہٕ ہٲرۍ تاپہٕ زٕژن تل یعنی کہِ صبحٕچ یِم آسہٕ گولڈن باسان یِم کِرنہٕ یِم آسہٕ باسان سۄنہٕ سٕنٛز کِرنہٕ تہٕ پنہٕ ؤتھٕر ٲسۍ نپہٕ نپہٕ سبٕز پنہٕ ؤتھٕر ٲسۍ نپہٕ نپہٕ کران تہٕ کُلہِ تلچہِ آلہِ چہِ ریٚیہِ آسہٕ تِتھ کٔنۍ نیران زن تہِ یِمن کانٛہہ مٲلہٕ اوس لوٚگمُت اجہِ آسہٕ اتھ منٛز بجہِ ریٚیہِ اجہِ آسہٕ لۄکچہِ ریٚیہِ تہٕ بجہِ یِم آسہٕ تِم آسہٕ تھوڑا ویچھِ پہنتھ تہٕ تِم آسہٕ سفید پکھ کٔرِتھ زن تہِ کوٚتام سٲلس یعنی چکرس درامژٕ تِم آسہٕ گوٚبۍ گوٚبۍ پٲرۍ یعنی قدم تراوان تہٕ ٹھہراو کٔرۍ کٔرۍ وُڈوٕ سنبھالان یعنی تِم آسہٕ ہیٚوان وُڈُن مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ آسہٕ کاڈ تہِ یعنی واشا تہِ ٲسۍ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ کڑان تہٕ زن آسہٕ پننہِ آسنُک جشن مناوان زن ٲسۍ تِم پننہِ پانُک پننہِ وجوٗدُک جشن مناوان ٹاٹھیو بچو تُہۍ پھِرِو صفہٕ نِچہِ نِچہِ ریٚیہِ آسہٕ زن تہٕ دایہِ یعنی نوکرانہِ بجن ریٚین أنٛدۍ أنٛدۍ گتہٕ گیوٗر کران یعنی نژان آسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ أتھۍ منٛز پٔچ اکھ سفید پکھٕ کٔرِتھ شہزٲدۍ ہنا برونٛہہ پہن تہٕ کھٔژ أکِس وۄتھٕ وٕنِس درمن کٔٹِس پٮ۪ٹھ ٹاٹھیو بچو یُس زن برونٛہہ کنہِ لفظ دِتھ اوس شہزٲژ یُس مےٚ ووٚن کہِ یہِ چھُ غلطی سان اتٮ۪تھ پرنٹ گوٚمُت ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ لفظ یِوان شہزٲدۍ پکھن دِتُن مِزراب تہٕ ساز وایان کھٔژ اسمان أمِس پتہٕ بیاکھ تہٕ تس پتہٕ بیاکھ خبر دایہِ ما آسہن أہنٛدِس اتھ عروٗجس پٮ۪ٹھ رشک کران مگر لنجہِ پٮ۪ٹھُک بِلہِ بِچُر اوس وُپھِ وُپھِ شِکار کٔرِتھ وولسنس آمُت اختر محی الدیٖن ٹاٹھیو بچو یُس یہِ افسانہٕ چھُ ریٚیہِ افسانُک مرکٔزی خیال چھُ یہِ زِ انسانن تہٕ باقٕے زُو زٲژن پزِ پننِس حدوٗدس منٛز روزُن ریٚیہِ ہُنٛد طاقت چھُنہٕ اسمان کھسُن یامتھ سۄ وُپھ تُلان چھِ بِلہِ بِچُر چھُس نینٛگلاوان تہٕ ییٖتِس کالس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تہٕ ٲلِس منٛز روزان چھےٚ تیٖتِس کالس چھےٚ محفوٗظ روزان ٹاٹھیو بچو یِتھے پٲٹھۍ پزِ اسہِ تہِ زندگی ہُنٛد یِم تہِ مراحل چھِ یِمو منٛز اسہِ گُزرُن چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ قدم پزِ اسہِ سوٗنٛچِتھ سمجِتھ تُلُن ٹاٹھیو بچو امہِ پتہٕ چھِ زان اتھ بۄن کٔنۍ دِتھ تہٕ یہِ کرٕ بہٕ ریٖڈ ریٚیہِ چھُ اختر محی الدیٖن سُنٛد اکھ مۄخصر افسانہٕ موج عنوانس تحت اختر صٲبُن مۄخصر افسانہٕ چھُو تۄہہِ 7مہِ جمٲژ منٛز پوٚرمُت مۄخصر افسانس چھِ انگریٖزۍ پٲٹھۍ شاٹ سٹوری ونان تہِ دٔپِتھ گوٚو مۄخصر کتھ یا دٔلیٖل افسانس تہٕ دٔلیٖلہِ منٛز چھےٚ خاص فرق یہِ زِ دٔلیٖل چھےٚ زبٲنۍ اکہِ پُیہِ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس پُیہِ تام واتان روزان افسانہٕ چھُ کٲنٛسہِ خاص افسانہٕ نِگار سُنٛد تخلیٖق آسان افسانٕچ بُنیاد تہِ چھےٚ دٔلیٖلٕے مگر تخلیٖق کرنہٕ آمٕژ کتھ یا دٔلیٖل یتھ منٛز اکھ مخصوٗص واقعہٕ ووننہٕ آسہِ آمُت ژھۄچر چھُ افسانہٕ خٲطرٕ ضروٗری امیِکۍ واقعہٕ تہٕ پٕلاٹ گژھن نہٕ
وٕٹھِتھ آسٕنۍ یعنی کھُر گژھِ نہٕ آسُن تِمن آمُت کینٛہہ وۄنۍ چھِ تیٖتۍ لۄکٕٹۍ اَفسانہٕ تہِ لیکھنہٕ یِوان یِمن پوسٹ کاڈ اَفسانہٕ وَنان چھِ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز تہِ چھِ واریاہ اَفسانہٕ لیکھنہٕ آمٕتۍ أمیٖن کٲمِل ہری کرشن کول تاج بیگم ریٖنزوٗ ہردے کول بھارتی بشیٖر اختر تہٕ فاروق مسوٗدیَس سان چھِ واریاہ اَفسانہٕ نِگار اَفسانہٕ لیکھان اختر محدیٖن ٲسۍ لال بازرٕ سرینگر روزان تِم گٔے 22 مئی 2001 منٛز ییٚمہِ عالمہٕ ریٚیہِ اَفسانُک مرکٔزی خیال چھُ یہِ زِ اِنسانن تہٕ باقٕے زُو زٲژن پَزِ پننِس حدس منٛز روزُن ریٚیہِ ہُنٛد طاقت چھُنہٕ آسمان کھسُن یامت سۄ وُپھ تُلان چھِ بِلہِ بِچُر چھُس نٮ۪نٛگلاوان تہٕ ییٖتِس کالس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تہٕ ٲلِس منٛز روزان چھےٚ تیٖتِس کالس چھِ محفوٗظ روزان ٹاٹھیو بچو اَمہِ پتہٕ چھِ ایٚگزرسایز اَمہِ سبقٕچ یعنی مشق نمبر 1 چھِ لفظ تہٕ معنے بُبراے آبہٕ بُبرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کُنہِ چیٖزُک اَکی ساتہٕ تہٕ یسلہٕ پٲٹھۍ کھسُن دِوے مٲلہٕ وۄرُس وۄسہٕ درۄسہٕ عروٗج گوٚو ارتقا پراوُن تھوٚد کھسُن ترقی کرٕنۍ کاڈ گوٚو زیٹھراوُن واش کٔڑِتھ وُسعت دیُن درٛمُن کوٚٹ درٛمُن چھُ اکھ وُسِنۍ گاسہٕ ذات کوٚٹ گوٚو درٛمنس درٛامُت تھو ٹاٹھیو بچو مشق نمبر 2 سوال جواب لیکھِو ریٚین کر لٔج بُبراے دوٚیِم سوال چھُ بجہِ ریٚیہِ کیاہ آسہٕ کران ترٛیٚیِم سوال چھُ بِلہِ بِچُر کیازِ اوس وۄلسنس آمُت ژوٗرِم سوال چھُ نِچہِ ریٚیہِ کیاہ آسہٕ ہن سونٛچان یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ مشق نمبر 3 ریٚیہِ اَفسانس منٛز چھِ ترٛیٚیہِ قٕسمٕکۍ کِردار بجہِ ریٚیہِ نِچہِ ریٚیہِ تہٕ بِلہِ بِچُر ترٛٮ۪نوٕنی قٕسمن ہٕنٛدٮ۪ن کِردارن ہٕنٛز کٲم ژٮ۪تس پٲوِتھ لیکھِو اَفسانٕچ کتھ پننٮ۪ن لفظن منٛز ٹاٹھیو بچو یہِ سورُے آسہِ تۄہہِ اَمہِ پتہٕ سکریٖنس پٮ۪ٹھ بہٕ کرٕ گۄڈٕ ریٖڈ یِم کیاہ کوسچن چھِ مشق نمبر 4 چھِ یہِ اَفسانہٕ پٔرِتھ لیکھِو امیُک مرکٔزی خیال پوٗنٛژِم اَفسانہٕ کیاہ گوٚو شیٚیِم اختر محدیٖنس مُتعلق لیکھِو 5 جُملہٕ ٹاٹھیو بچو اختر محدیٖنس مُتعلق چھِ زان ہیٚکہِ دِتھ امہِ منٛز کٔڑِو تُہۍ 5 جُملہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن کہِ اختر محدیٖن ٲسۍ لال بازرٕ سرینگر روزان تِم گٔے 22 مئی 2001 منٛز ییٚمہِ عالمہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ تٔمۍ چھِ واریاہ اَفسانہٕ لیکھمٕتۍ یِمن منٛز ریٚیہِ اَفسانہٕ چھُ یا موج عنوانس تحت اَفسانہٕ چھُ ٹھیٖک چھا تہٕ باقٕے وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ پننِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ سوالن ہُنٛد جواب امہِ پتہٕ مشق نمبر 3 تمہِ پتہٕ 5 یعنی اَفسانہٕ کیاہ گوٚو ٹاٹھیو بچو سوال نمبر 1 اوس ریٚین کر لٔج بُبراے امیُک جواب چھُ سونتہٕ روٗدٕ ییٚلہِ زٔمیٖن نرم گٔیہِ تہٕ زٔمیٖنہٕ تلہٕ چٮ۪ن ریٚین لٔج بُبراے سوال نمبر 2 بجہِ ریٚیہِ کیاہ آسہٕ کران جواب بجہِ ریٚیہِ آسہٕ ٹھہراو کٔرۍ قدم تراوان تہٕ تِمن اوس پننِس بجرس پٮ۪ٹھ سکھ غروٗر تِم آسہٕ زن تہٕ کوٚتام سٲلس درٛامژٕ سوال نمبر 3 بِلہِ بِچُر کیازِ اوس وۄلسنس آمُت امیُک جواب چھُ بِلہِ بِچُرِس یُس کُلہِ لنٛجہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ اوس سُہ اوس وۄلسنس آمُت تِکیازِ یُس پکھدار ریٚیہِ وُڈو کران ٲسۍ تس اوس بِلہِ بِچُر کھٮ۪وان سوال نمبر 4 نِچہِ ریٚیہِ کیاہ آسہٕ ہن سونٛچان جواب نِچہِ ریٚیہِ آسہٕ ہن سونٛچان زِ بجہِ وُڈوٕنہِ ریٚیہِ چھِ زیادٕ بہتر تہٕ آسہٕ ہن أہنٛدِس اتھ عروٗجس پٮ۪ٹھ رٔشک کران مشق نمبر 3 چھِ ریٚیہِ اَفسانس منٛز چھِ 3 قٕسمٕکۍ کِردار یِمن مُتعلق لیکھِو بجہِ ریٚیہِ ترٛٮ۪نوٕنی قٕسمن ہٕنٛدٮ۪ن کِردارن ہٕنٛز کٲم ژٮ۪تس پٲوِتھ لیکھِو اَفسانٕچ کتھ پننٮ۪ن لفظن منٛز ریٚیہِ اَفسانہٕ چھُ اختر محدیٖن صٲبن لیوٗکھمُت یہِ چھُ اکھ لۄکُٹ اَفسانہٕ یتھ اَفسانس منٛز چھِ 3 قٕسمٕکۍ کِردار نظرِ گژھان نظرِ گژھان ییٚمِچہِ نِچہِ ریٚیہِ بجہِ ریٚیہِ تہٕ بِلہِ بِچُر نِچہِ ریٚیہِ چھِ بِسیار یِمہٕ بجٮ۪ن ریٚین أنٛدۍ أنٛدۍ گتہٕ گیوٗر کران نظرِ گژھان چھےٚ یِمن چھُ بجٮ۪ن ریٚین پٮ۪ٹھ رٔشک گژھان بجہِ ریٚیہِ چھِ کم تہٕ یِمن چھِ پکھٕ تہٕ آسان یِمہٕ چھےٚ ٹھہراو کٔرۍ پٔتۍ تراوان تہٕ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ پکھن واش کڑان یِمو پکھٕ دار ریٚیو منٛزٕ یُس تہِ وُڈو کران چھُ تس چھِ لنٛجہِ پٮ۪ٹھُک بِلہِ بِچُر کھٮ۪وان تہٕ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ خۄش
گژھان. ٹاٹھیو بچو اَمہِ پتہٕ یۄس بیٛاکھ مشق ٲس پوٗنٛژِم افسانہٕ کیٛاہ گوٚو. افسانہٕ چھُ وَنان کُنہِ مۄخصر کتھِ یا دٔلیٖلہِ انگریٖزی پٲٹھۍ چھِ افسانس شاٹ سٹوری وَنان. افسانہٕ آو ساروی برونٛہہ انگریٖزی زبٲنۍ منٛز لیکھنہٕ. دٔلیٖل بوزُن تہٕ بوزناوُن چھُ سٮ۪ٹھاہ پتھ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ افسانہٕ اِنسان سُنٛد محبوٗب مشغل روٗدمُت. افسانٕچ بُنیاد تہِ چھےٚ دٔلیٖلٕے. اَماپوٚز دٔلیٖل تہٕ افسانس چھےٚ فرق زِ دٔلیٖل چھِ زبٲنۍ پھِرنہٕ یِوان. افسانہٕ چھُ خاص کٲنٛسہِ مُصنِف سُنٛد تخلیٖق آسان. لفظ افسانہٕ ییٚلہِ أسۍ اَمہِ کٮ۪ن جدیٖد معنین منٛز نِمون سون مطلب چھُ سۄ لیکھنہٕ آمٕژ کتھ یا دٔلیٖل منٛز صرف اکہِ واقعٕچ تصویٖر کٔشی سپزمٕژ آسہِ. اکہِ کامیاب افسانُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄن چھُ امیُک تاثر، اختصار تہٕ زبٲنۍ ہُنٛد ورتاو. ٹاٹھیو بچو اتہِ روٗد یہِ افسانہٕ پٔرِتھ لیکھِو امیُک مرکٔزی خیال. سُہ لیکھِو تُہۍ پانے تہٕ بیٚیہِ اختر محی الدیٖن صٲبس مُتعلق لیکھِو تُہۍ یعنی ییٚمۍ یہِ افسانہٕ لیوٗکھمُت چھُ تٔمِس مُتعلق 5 جُملہٕ یعنی 5 سینٹینسز. ٹاٹھیو بچو مےٚ چھِ وۄمید تۄہہِ یی یہِ ویٖڈیو پسنٛد. اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ راے آسہِ اتھ منٛز دِنۍ تہٕ تُہۍ کٔرِو اتھ پٮ۪ٹھ کومینٹ، تُہۍ لیکھِو مسیج تہٕ انشاء اللہ رحمان کانٛہہ تہِ کٔمی پیٖشی روزِ سۄ کرٕ بہٕ ٹھیٖک کرنٕچ کوٗشش. باقٕے یہِ کٔرِو باقین دوستن سۭتۍ شیر تہٕ چینل کٔرِو سبسکرایب. باقٕے وسلام.